Okay, yachia obibia mobia kwa baby PMO GH Live Studio. Yet some part and quick update with regards to Ghana sports ones and some yedi tuja Emma in a T4 na yehu said in Sansoro ebe to me welcome on board. GH Live Studio. Yeah, baby remney in Komokakra. You put a quick update. Efa Santi Kotoko coaching homes and some and you be why ni mu kakra bia ma wa segment we so na training toja and issues back mmienu and some be see on so yakwa kodin chiremu e dey free ho e dey abro on this very episode right here on GH Live. Okay, yada say welcome on board. Say oni akambum na yede kwa ni J Chroma Santi Kotoko yenim say kwan bia so coaching ho sensem ensem edemu a ese ebobo ede ba yeberem na ye next episode no ye beba be confirm coach ankasa say ojina abrane a obetimi coach Santi Kotoko obeka in previous episode ye de ba beto wanim say coaches bit say ora Charles Kwamla Akonnor CK Akonnor the din AD aden cheche yi papa sanso and ora maso Akonnor su din ebobo ede ko nanim ewo mu. And of course, na Samuel Boadu edin wom, ba Same de no ono ankasa ni din no atia bebo from say pow ono ade sia no Same edin enhyada ye mobiem ewo Kotoko coaching search ampanyfo gu so airpen no. But bamenya quick best and minute update man sa na yadram akwa Asante Kotoko training grounds. There entities is here and it's Samuel Boadu na ampanyfo bi e Kotoko and ebony din say oba ye Kofi Yesu Kumasi ni any ade but ono ankasa said ya na ne niam bi ni 1-1 to be esi kono empanyfo pin so e wogide say okofa ne ba at this juncture no fans no koko be pai kakra na ne said ne post match nom ni ade ya na esi kono and said that entwa yie enti anyese coach de tactics nko a na esi hwe all round figure na yetwa so ema institution ewie penti Samuel Boadu say percentage wise there Kamia say the percentage wise na nu 5% kra no the free mo ye to jama in a T4 coach Maxwell Konadu so yen confirm ma say ampa one hat to folk edin koma aduru ba bi aka say empo omode pen ni paper ebesi akambom na watimi join hat to folk boboku no but empanyfo bi so bonidin say as a former player and I yabakon so no onimpi wakotoko munti wasaba enye wanwa ba ene mpanyufo yakotoko so ne ade no binum wo mu a ese omne magzi akwani aba bi kakrakra ewo mu ense da ntwa yie nti eno ye be shara ba biem e de amount na ye twa nwura gu so yes nti ho no akwakwa e hotri ho che akwakwa besipa ani konini ahaban yetase no banyansafo nti de tie no se magzi so amanfo obo ne din de but Kamia say akwakwa bibi onom ebinum raise concern say what about foreign coach na foreign coach no so metina ka say enu 50% empanyfo a edim komo any ade no on table so no foreign coach bidding abubaba ono e rating best 30%. In fact ono so Kotoko akwa ba pen ora ni din dey Middendorp say oko Ayas Cape Town I say Cape Town hot space ono na dano na also South Africa crowd citizenship crowd wajibi o wa anisa ese no wabo pa amanfo bi so abonidin ahwe but enshada nkwa ni mu percentage wise no per me checks and me report am inside kano eno eye best simeduasa na say eduasa 30% eno enchemu a eba ewo mu but of course CK Akonnor as at now I had training report ebra with here CK Akonnor edin ena ebu adencheche yie papa. Believe it or not, you bet me I can't so Eddie Amoah say, Ora CK Akonnor, Charles Komla Akonnor, former captain for the Black Stars of Ghana. Or no, Eddie and Ediani Muye Papa. Now, other segment of the fans, and of course, got to companion for searching for coaching, Omodi to just say, what about say, Ora Karim Zito, na Kasan Twasway. Now, Yakokas a technical director near the Adeno. And they say, it's either say Ora Karim Zito. Woman never said in Komobiem, I say, Father Twasusa, na yamuya tushre,
na ene kanimie no nyina bomu technical director ene ebia head coach na eto asoko anim enon de da ho no a enkomodie ne bekoso story developing story nti ebedim de akire de ama sanso eno CK Akonnor nso din ewomu ena papa and Middendorp ono nso mpanyifo abonidin but ye research kakra de akire na ya to ahomagye ban ahwese de nso anso bekonti on this very episode there coaches no say the ratings ni siko and na no peria nwumre messi so e de ama pokekra kwan so a enye for the agro but and the training course so e was Asante Kotoko aso eye not training grounds no penny be hwe enye ketu akra yenko live video and a report out do a if you e pa ye training ni shase players institute to Mika last training for the day no abaso kama Karim Zito one ne lats ahead of Dreams FC game the actually cross so kama and for the agro and penny kakum yɛde kwako enum na we de nipa enum ene yakwa akwaje no enam se ono ne asoma na odi team na chi orandin ede ora gracious ena edi team na chi ene training course nyina na ogina ho no ma ono so eteten kwanche ekeka ne ma esi ani di ma ye na na ba ye chechaw live e wo GH live studio bibi abako de boss yanko pando bibi abako ha say nice one training course so per video audio amami womu tumrika nom kakra omuwie ye bobo mpaye ne ade mpo omuwie training no kra no nya se ewie ya na ekofo bus omu sa tumrika utu na ode kokosi transa na wanante akofo bus no enti sa na ye per video no de ye hwe no ye betimi interpret e de ama ye tiefo wona akọ onom from archaeology to zoology asase kwesi awie Kotoko preparation ahead of Dreams FC game no fadomie. Okay, me na wase na me na hwefo ne atiefo nso nyina ase na ene ye de ni ekopie mu e wo krobia Kumasi Asante Kotoko omu training grounds na yekodu honom no na coach Abdul Karim Zito ene ne mrantie no enso ababedu training grounds a omo ekusu a omo training kakra na madi kind de ato ahwefo ne atiefo nim se krobia Kumasi Asante Kotoko bra coach Abdul Karim Zito eba team ni mu no wasesa omo time a omo edi training exactly 2:30 na team no a start training enso ewo adako judge ya bibia enso etimi ekoye na ene players ni nyina na omo ewo training grounds a dodo na enso etimi training edema Akrobia Kumasi Asante Kotoko boboku no sanso ena emu kakra bi ana mefa ne se omo entimi anye full training amfama Akrobia Kumasi Asante Kotoko team no na team no de omo bedru bia na unim dada se omo bebo mpa omo wi omo tutumrika kakra ewo honom na omo ewie ye no ana coach a ne din ede Abdul Karim Zito and players no edi kan ejina obe 5 minutes ene omo edidi nkomo kakra ekom befa so a omo ebehwe ama nyankopon eya adoma omo game omo ni Dreams FC ebebo no omo betimi ahye wo we say Dreams so de Karim Zito the former team na olonso coach na omo ewie ye no players ne bi etimi eka omo timi ye full train no ho etutu mrika kakra cause omo de ka tu mrika ansa na omo bedi nkomo ana omo wie no Karim Zito sanso mom kom mrika kakra omo twa park no be baako esanso ebaaye na omo ewie ye no ade baako a coach Abdul Karim Zito ebaaye a omo ehwe eye ho adwuma ye pan e training grounds e kwan omo befa so a omo chances no betimi utilize ama na result goals edi ama Akrobia Kumasi Asante Kotoko bobuku no enti ene o chance e wo passes enti players no one touch passes pa so that within a shortest time no mo dey do the final third of your friend say the opponent enti ene Karim Zito ene the players no yes adwuma no ye pa e wo training grounds so mo hwe said ye be ya omo second ball now within seconds. Now omo do the final third, and I say opponent the 18 of yes of the opponent. Now omo etimi utilize the chance. Now omo way now omo a ball that passes a creative chance ni way Anna coach Abdul Karim Zito chair team ni mu mienu. Now o chair team ni mu mienu. Adia no mo ye ho adwuma ye pa. A goal scoring.
de no mo ye ho adwuma ye pa e goal scoring na omo ye passes ni wie ye no omo the passes no ewura game ni mo se oje ball na e was within 1 minute udru opponent in the box ni mo ana udru box ni mo so a ne sese omo ye na goals no eba no e was omo ye enti ene Abdul Karim Zito ene ne players no eye sa adwuma ye pa na adekura Karim Zito eba ye ema players no omo seriousness na ba so ne se o bobo na se wo ye mistake a ye be punish you and the punishment na be ye ne se bi obetu sika na so be bibi ye be mo ye physicals to say last time e catch you obeso aso na ene wakofuma basro be 5 times and san na wasa so abeto aso aye training no enti eno boa ema obia serious all the players no seriousness level no akosru ye pa bobo ko ni mo omo training grounds any omo match days especially Krobio Kumasi Asante Kodoko mun fin honom no coach Abdul Karim Zito ye adwuma e wo ho pa senya be ye o betimi create chances e de ama omo wo anim honom no na atimi aboa ma goals enso aba e wo team ni mo na omo wie ye no omo ye shooting kakra bi e wo honom enso e boa se de be ya bibia betimi aye kama ene players a omo antimi anye training e wo training grounds players omo antimi anye training kra e wo training grounds abrante ani din e de Patrick Esiedu antimi anye training and Patrick Esiedu training and wentimi anye no enye se wapira abrante no empire but yene the medical team edi nkomo after the training na normally two yene munie omo say coach Abdul Karim Zito ene omo di nkomo na nkomodie mu no omo say omo manage player no abrante ani din Patrick Esiedu since ya Patrick Esiedu ye player we need backup Krobio Kumasi Asante Kodoko tinimo nipa omo ta use no one position wo kakra eye akoda ne din ede Vetus Avoka and Okokotoko U team ni mu a oye winger nkan say oye forward anisa but because say abrante ani din Patrick Esiedu ni backup bia no na akwasi Asante a na obey backup ma na wantimi am game bia ma team na terminate the contract no na omo eyisu akoda ne kakra so because of that no omo person be disturb no be hard bebre omo training grounds and I say in their training say omo ye training am be man aye training bia e pre bia ba na say wakwa bebre into no omo rest no last week the same thing ana coach Abdul Karim Zito Friday no ko ana omo abrante no training this week in so no enra wa amana ye training enenso wa amana ye training because or rest no na match saka Krobio Kumasi Asante Kodoko anim no abrante no timi di anwode foforo aba abebo abrante ani din ene Emmanuel Entry enso entimi anye training na Emmanuel Entry ni die no eniem ni kotodwe abrante no enya knock ewo ni kotodwe but ene oba training grounds oba ye no na odi bandage kese pa enso akyekyere ne nan ya na oti dugout wo enso monitor training a course nti Emmanuel Entry enso entimi anye training Samuel Tenedu enso entimi anye training na ono so de no eyepra free ne sisimu ekone na ase nyina no abrante ne se wati pains pa ewo ne sisini mu edeko na se edeko na se honom no enti ono so entimi anye training but na ene ono so ewo training grounds abrante ani din edi Peter Amidu Akwa na Peter Amidu Akwa de no ene wetimi tutum ni kakra edi ma Krobio Kumasi Asante Kodoko team no but wentimi anya full training enso ewo training grounds ana abrante ani din edi Isaac Minta enso entimi anya training ono so ne de no ono so de ne eye ne nine ono so ti pains ewo ma wentimi anya training obi bebu say wante abrante ani din enso ede Lord Amoah 18 ene good news eba Krobio Kumasi Asante Kodoko training grounds na say abrante ani din ede Lord Amoah full training ede ema Krobio Kumasi Asante Kodoko team no oye full training Americano
passes so nye omo no training grounds will be no ene abrante and din e Lord Amoah eye e ma Akrobio Kumasi Asante Kotoko team no na sisi ame no ka say youth players are omo e wo Kotoko team no sisi a eye 3 okay youth players 3 ana omo wo team no sisi a abrante and din e Isaka Abdul oye forward and I say oye center forward ono no 9 hɔ na no gyina ono ɛwɔ senior team mu a ono me train anopa oni junior team no be training na enumre osan so any senior team no aye training ana abrante and din e Vetus Avoka ono so ewom ana Ali Mohammed ono so defender ono so join senior team na on senior team no and so train omo 4 yes this guy Solomon Kwekusa omo friend Kante Ngolo Kante and so team ni mo ene ono so ka team no ho ma omo training kama and so holimti kodoko omo injury update a training grounds no na de course so training grounds no na tactical kakra it nyem pese be go deep into it but ne omo kakra no ana yɛde ato yahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ anim ɔmo mtumi yɛ training ɛna ɔmo mtumi yɛ training ɛna ɛde nyinaa so ɛtumi ɛde ama wɔn no ɛna coaches ne nyinaa ɛnso ɛba training ground so a ɔmo hwɛ mpanyinfoɔ bi a ama hɔ san so ɛna supporters leaders ne bi a ɛnso ama hɔ no nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena Thursday ɔmo bɛbɔ friendly game ansa na ɔmo ayɛ ɔmo last training Friday na Sunday ɔmo abɔ against Dreams. Thank you so much, Nanaba Kwame Gracious, our able reporter, said the Biadano Odinche Mono Esumi. Hi, GH Live Studios, Ghana's numero uno. Yeba, Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?